isang kulungang bayan. Di wala. Sardinas king dieta mo at inyang buring sabihan, dapat mong apansin at dapat mong aintindihan. Panga ating bagyo, COVID ampong lahar, sardinas king relief, madalas tangtanggapan. Agyang pilang aldo, may ibos niyan, manenayaya mo, kapilan may ulaman, kekang baka kalulu sardinas as neng kanyaman. Malipat kang mayor, konsyal o kapitan. Yes, kaway-kaway, di makatanggap ayuda. Dito po ngayon makatanggap, magreklamo kayo. Lawin mo ugali, rengalwang kabalenta, dakal mi papate, sardinas ayaw sanda. King kana akong ikit, kana kulang kelyan, king metong sardinas, ikwarang mi kunutan. Dakal magpost king FB, palamuno kayaman, panela king SM, nanulangan apanyalwan, pero kitang relief den panga elamidinan, daig ko paretang may bug mangan tumine ayoy. Yan ganyan. Etong yamo pong bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Ayan, so I think malapit na po. Kaya niya mo po kanina. At yun na po kayo ni King Kabanatuan. Dengning pusoy dos. So, bayo ko po ibe, metong sigurong lasong. Winston Saluta Biriones. Nyaman ng Kamenas Nesoy. Okay, so kantang itapo nga patapulong Aldo. So, bayo talay be, siguro. Patapulong Aldo. Ali pare, kayo na kanina eh. 40 days. Mantok na eh. Yan, shout out po na eh. Yan na pong miras na ni. At on the spot ya po ini, sibukan tayo. Mariano Larry. Makalunos-lunos ing bieming delanan, anyang datang yapuin ing COVID dangausan. Dakalapuretang inipumangutang nung nanupin kaya'y itang kararasan. Yan, sample yan mo po ito. Julian Corpus, Luther Rax, Winston Saluta Biriones, Marso Akinsiya, anyang midiklara, mag-lockdown yung Luzon, ulining pandemya. May report king TV, kapusot kapamilya, king kapamilya po, magsarane pala. Oy ni isunduke, anyang mag-lockdown la, reta na pong tao,
dabaloy gawanda. Miglak taon niya kanu, reta ng probinsya, minunayang dili, ita ng Manila. Akit mo ring tao, ren pugugulula, may bugmi uli, sakin man alana. Ating miuli, rugo miglakadla, bala mong miuli, kareting pamilya. At niyang miras nala, kita ng balera, misa sa pilapin, retang miyasawa. Ingkot ang tangini, alala pong pera, makanano kaya itang kabiyayanda. At anyang datangko, i-announce na miksara na larin, pati ring pabrika. Bawal na inglulwal, uling mikarpyula, nung wala kang permit, Diyos ko, takpanda ka. Bigla lang metula, ampong meligaya, niyang announce tanopo, aw sandang ayuda. Takalang milista, sabihan kong talaga, at minasala pong reti mikapera. Pero niyang magpila, ampong tanggapan la, takala puretang emiyabe pala. At inang sasabi ka rin kita banda, reng kanong ayuda, kapitan liklak na lang. Inuna nalapo, reng kayang pamilya, reng kayang kasangga, ilang inuna na. Anyangin ni naman, king Facebook akit da, dakala puretang kapitang pong lekora. Pero diyang makanyan, maswerti tamungan, deng kapitan tamu, keti kapampangan. Matapat laketa, napuping tungkulan, malugod la naman, kekang nayasahan. Pag maragul ko po, kekatang kapitan, ela po misabit, king page makanyan. Atas tayang tutu, kekatamong kanwan, ela masisilo, ketang kayamanan. Yasab lang kapitan, nung pagawa kayo, pagawa kong jingle, ausan ye itirso. Sigurado itang sumambot kayo po, uling manyaman la, ring ka kong amano. Edmark yan po na, so, ita po. Kaya kayo po sana magbaliktad na po kayong normal. Yan po. Masakit po pa, lalo na kaya kaming manganganta. Kung hindi po yung paralan, paradasan na kayo. Kanya gagawa kayo pong paralan, bawal na kayong tablado. Nyama kanya pong gagawa kami. Yan, from Riyadh. Pabati naman king anak ko, mag-birthday Jefferson Dungo, anang Jasmine Gagi Dungo, Edmark Vergara Fernandez, Deng Fernandez family ling Florida Blanca. Okay, so siguro, yan, ready na. Mina kayo, reta pong epamini. Diaper na kayo. Uling, dening ipiyemi, malambat yo pong amis. Pero nung buriyong kumbiran, pwede naman po karen bale-bale. Ati kami makanyan mo naman. Malyari kami po basta deng bisita, pribado la. Bawal mo po kayong stage kasi ayo balo ren tao. So itang contact tracing, ne po, nakasakit.